Mayapayabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Cañales, Calfern Manufacturing Philippines Incorporated, Esther Heidi Samson, Christine Samson, Henry Rodriguez, Mendoza family, Roque family, Pangmangan family, Patrick Arcula and family, Mr. and Mrs. Nilo Macabudbod and family, Noriel De Jesus and family, Benny Dickerson and family, Arthur Gold and family, Sabungan family, Tapnyo family, Vernon Victor Young Jr. and family, Nestor and Aileen De Jesus and family, IC and Eric Stinsland and family, Norwin De Jesus and family, Marlene and Fran Willis and family, Craig Scaffer and family, Lopez family. Para King Aldo anibersaryo ning kanerang kebaitan da di Benny Dickerson, Christy Joy Eupemio, Alegre Logan, Menandro Timbol, Anton Gio Isip, Fatima Marie Isip, Algian Isip, Mark Gabriel Goson, Danica Dumagin. Para King kayaduanan daw ating pamanantabe ng Banal Espiritu, dari families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staff and mandated organization, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis Senyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Michael De Castro, Alan and Edna Bitog and family, Lincoln Baluyot and family, Imang Auring Between and family, Fatty Golyer and family, Gilbert and Labinisa Nuki and family, Ronel Gintu, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzales, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, May Ann Aquino, Eliana and Joaquin, Carl Peter Uy, Kathleen Uy, Isabel Uy, Lopez family, Lynn De Leon Madrid and family, Adoracion De Leon Cañales and family, Mark Joshua Rodriguez, Divine Grace Dizon, Daniel Francia Dizon, R.B. Gerald Mico Dizon, Mark Gabriel Goson. Para King Kapaldanan, pamikatawan ang pong espiritual ng Joy Espino and Children, Olivia Balatpat. Para King Malalagwang Kapaldanan de Pope Francis, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jela de Guzman, Jose Pempingenson, Imang Auring Between, Daniel Stevens, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Lucia Maneje, J.R. Chamson, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Macapinlac Rosal, Romina Canilao, Enrico Miguel Sunglao, Maria Eunice Mignonet Nuki, Arlene Sanchez Trinidad, Ireneo Aguas, Vernon Victor Young Jr., Nestor and Aileen De Jesus, Henry Batak, Geraldine Crisostomo. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang unabye, lalong-lalo na di Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Carlos Galban, Jomar Pangan, Teresita Wilkerson and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romerico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Senior Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzales, Rodrigo Wong Gonzales II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzales, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chau, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Mami Yeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chau, Cecilia, Raquel, Lolita, Simeona, Lilian Lacson, Peli David, Reynaldo Reyes,
Herminia Reyes, Chito Reyes, Rio David, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Nimencio Punsalan, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Soul Nearest of the Gates of Heaven, Manilito Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia Basilio, Lost and Forgotten Souls and Souls of the Dead Friends, Brasilda Yabut and Amado Gueco, Anisha Hen Hermenihilda Pineda, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Juanito Belicario, Mark Christian David, Domitilia Canlas, Mariano Dizon, Nieva Ilagan, Mario Limboy, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Conrado and Estrella, Edgardo Hermelo Efren Sr., Elizabeth and Benvenido, Felipe and Primitiva Tan, Angelito Tan, Milyarmino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Paula Andes, John Joseph Balahadja, Ricardo Ramirez Jr., Angelito Pangan, Rowan Franciscos Ramirez, Rupina Duya, Joaquin Medina, Beatriz Medina, Francisco Emilio, Virginia Kim Chua Rayong, Sotero, Demetria, Antolin, Felipe, Juanito, Francisco, Marcelo, Fernando Quizon, Pedro, Romana, Eusebia, Moises, Socorro, Carmelo, Noel, Nicolas, Elicer, Joan Agapito, Francisco, Carmen, Venerando, Apolonia, Antonio, Remedios Manyo, Francisco, Anastasia, Francisco Jr. Flores, Nemesio, Miguela, Florian, Nemesio Jr., Julieta, Rey, Reyna Jun, Charito Domingo, Ignacio, Felicissima, Teodora, Galicano, Demetrio Pamintuan, Angie Agapito Jacinto, Godofredo David, Deceased Batchmate Holy Angel University Batch 71, Deceased Classmate Santo Rosario Elementary School Class 67, Manuel Cambao, Jamie Tamayo, TJ Tamayo, Dominic Gabriel Dizon, Catalina Domingo, Peter Takadena, Cristino and Trinidad David, Jose and Ligaya Enriquez, Feliciano and Felicidad Makapinlak, Bonifacio Aison, Maria Fe Aison, Rowena Katakutan, Renato Pineda Sr., Anita Manoloto, Bartolome Pineda, Petronilo Carino, Eusebio Carino, Eupemio Dizon, Cristino Milagros David, Florian David, Macho David, Patricio Sepe, Flora Sun, Francisco Sun, Susana Calma Soto, Lolita Garcia, Virginia Garcia, Maria Garcia, Redentor Espiritu, Pastor Espiritu, Felixberto Sahagod, Adelaida Simbulan, Jose Zapata, Rupina Figueroa, Jomar Eliorde, Nestor Fernandez, Natividad Goson, Rosito Kayanan, Natividad Kayanan, David Yang, Belen and Crisostomo de Jesus, Dennis and Marciana Batak. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulu ning Ginu. King Aldoy iti pagmasusyantaya po, ing kapiesta ning pamanaliwa na aske ning Ginu. Ing magmisata mo po, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagyan ng igpam, poning anak, ang poning banali Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng banali Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kaan timurin. Pakamalang kong kapatid, ing kaya katamong malugod a Diyos, inaus na katamong ini, batam makirandam karing kayang amano, at tanggapan tayong kayang kakamal-kamalan akatawan ng poong daya. In Diyos, inaus na katam, at pansamantalang likwan tamo ing ega na gana. Ban kanita puntalan tayo, ing peka importanting diling pibansyan tamo king die, yakin ing Diyos. Kababong at syuta keti, pamadita laringega na ganang mesalanta king bagyo. Those who are badly adversely affected by the recent typhoon, ding alang tuknangan nganing kasalukuyan, ding alang apangan, ding darano, ding masisiralo, ipamadita na po. We are so blessed. Ulinging Angeles City, flood-free po, mulalbo. Nya mapalad tam, at king kakatamong ing depatanan ng Diyos ayan, dakal tamo po grasyang tatanggapan, at idake tamo, karing aliwang tao, lalong-lalo na, ding mangailangan king kakatamong sahod. Man kanita, lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyanta mo po yung kakatamong kasalanan, yung kakatamong kakulangan king biye, manyawat tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikang ing Ginong, ing kakatas-katasan, baboring sablang ketiking yato, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Minaliwakas ke Gino, manipakin mo ke kami ing tune mong ligaya. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Pakiramdaman da ka o Gino, kilom ding kekeng puso, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupaying totoo pakalulwa na katamu, at king pamapatawad na rin kasalanan tamu, idala na katasa, king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Diyos ay pami, kin maligaya ng pamanaliwas kay Kristong kay kanganak. Pasik naman mo, in kasalpantayanan mi, kapamilataning kay kang pamipatibe, king pamipatutudaring kay kang propeta. At papakit mo kay kami, ing ning pakamalan mong anak, kabang makirandam kami king siwala ning kay kang anak. Sopan mo ken maging talabag mana ning alananggang biye. Itiadwan mi keka, king kapamilataning Ginoong Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyem po ang magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamas ang iba't king libro ning Propeta Daniel. Kabang magumasid ko, ding tronong luklukan, mibilila king lugal. Linuklukya itang metong ayating maragul, aketwan king metong karing trono. Maputi ang ting bulak ing imala na, at imbuak na bulisak ang ting bulbul nintupa. Mitatawi ing trono na at makabili karing milalablab aparugang ating metong amamagos anting batis ayapi luwal karete. Ating libo-libong tao ka rin ban magsilbi kaya at milyon-milyon langan naman ding taong pakatalakad king arapana. Ing piyamanwan king usgado migmula at ding libro mi buklatla. Kaniting malikmatang ikit ku king kekaba ning bengi, ikit ke ing metong abalamu tao. Lalapitan ako, makapadurot siya king biga at mintaya ketang mabibye, king kapilan paman at mi pakilalaya keya. Mi pagkalubanan niyang kayupayan, dangalan at upayang ari, banding tao, ring bansa, lahi at salita, suywande. Ingkeyang kayupayan, manatili king kapilampaman, at ingkeyang kayarayana, eya miwakasan. Ingamano ning Ginoo. Ing ginuwariya, o yato magsaya ka, ikong sablang pulo tumulakongan, imbiga at dulong ilang piblas na, manalumpakan king matulid at alang pamangabiran, ing pamag-ari na.
malaso lang anting kandila ring bundok, king arapa ning Ginoo ning meto sikluban, ingke kang katuliran papasyag ning banwa, sablang bansa akakit da ingkeyang ligaya. Ginong mayupayang tutu, ari na kaning mabilog gayato, may git ka karing sablang Diyos, tutu. Pamamasang gibat, king kadwa ng sulat, San Pedro. Kapatad, king pamihayag mi kaya kayo, tungkol king panyatang ng mitmong upaya ning ginutang Hesu Kristo. Kami menalig, karing salitang pigawa. Karing sarili ming mata, ikit mi ingkeyang ligaya. At yuke ka rin inyang dininaneng dangal at kaligayan ning Diyos Ipa. Inyang ingsiwala, miras keya, iba't king katasan, aligaya ning banwa at nganang sinabi. Iti, yaing sarili kong anak, apakamalan. Kaya tutukong mi pamatulan. Kami mismo, dimdamiya iting siwalang meni batan banwa, uling kayabe na kami, keta king banal abuddo. Inya lalo keng makasiguro, king sasabihan ding propeta. Kayo sisyan nung makiramdam kayong masalese kaniti, uling mengaring metong asulong saslagke kayo, busal ning karalumduman. Ang gaking mas pakya king alaya, ingal doning Ginoo, at sunwagya karing pusuyo, ing tala ning munag. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Itiya inganakong tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman niya. Ginoo, manatili kaya kayo. At keka ante mo rin. Pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo.
King panahon na ita, kikinalang Jesus di Pedro, ang panding mi kapatid, a Santiago at Juan. Ilang apat minukyat laking metong amatas a bundok. Kingakakita ring at lungalagad, minaliwaya aske Jesus. Ing lupa na maslagyang antingal do, at ing imala na meging masalaya anti ing sala. Kabudabud ikit dala rin Moises ampo ni Elias, makipagsalita la kang Jesus. Inyangan ng Pedro kang Jesus, Gino masantingin ketita na mo, nang bisa ka mitalakad kong atlong tolda keti, metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Kasalukuyan na pang magsalitan, inyang ing maslagabiga tikpanala, merandamya ibat king biga ing metong asiwala nga na, iti yung anak kong tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakirandaman niya, inyang damdaman de, ringalagad, ing siwalang may nga takutan lang emonano, inya mi pasubsubla king gabun. Linapit si Jesus karela at kilbit nala, mibangon kayo, nga nang sinabi, kayo tatakot. Inyang binatnala, alalang aliwang ikit ka rin, nonemo Jesus. Kabang kukuldas laking bundok, nga nang minyebilin Jesus karela, ala kayong babalitanan ni Numan king ikityo, hanggang subling mie, ing anak ning tao. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Good morning po kaya kayongan. How blessed we are. Uling ing kakatamo pong lugal, flood-free. At ngayon kasalukuyan ding kapatid tamo karing miyaliwang parokya o itapu makalbugla. Dakal no alipunga. Dengal liwa alano pong tuknangan, dengal walalang apangan. So we say thank you to the Lord. But it is not enough to say thank you. Kailangan itamo pong masyadong miapektuan keng albug, kailangan sumaw tamo po karela. Itang pamanyaw tamo, iya po yung kekatamong thank you, kinga pong Ginoo. So ngayon aldo iti pagmasusyan tamo po, ing kapiesta na ning pangmanaliwanang askening Ginoo, the transfiguration of Jesus. Transfiguration. Trans, ibig sabihin, change. Nyapin, transgender. Change of gender. Transfiguration, figura, form, shape, appearance, change of form, change of appearance, change of shape. Ingke katamong ginong minaliwayang aske, nano pong burinang sabyanita para kang Jesus, ing kabalduganan ng transfiguration for Jesus, and the meaning of transfiguration for us. So adwa mo po ni, kabalduganan ng pamanaliwan aske for Jesus, ating kadwa for us. Nano yung kabaldugana nita. Nino po rin talasawa keni. Dakala po ni, anyang makyasawa kayo, lalong-lalo na po rin babay. At inyang pengako kaya kayong asawa yo, ustong pepakasal ka kanako, magdusa ka nga na. O sinabi na istong pepakasal ka kanako, pakasalanda ka ang karinyagan ng pisamban, paligayanda ka. Makanyan po yung piyangakura,
kerak laning pengakura, paligayan da ka. Ating sinabing lalaki kaya kayong gustong akuing ayasawa mo, pasakitan da ka nga na. Atin po, nung sabihan ng pasakitan da, katatok yan miya. Kali po? Pero yung ginuta maliwayo, He called His disciples, "Come follow me." But He also said, "If anyone wishes to follow me, he must deny himself, carry his cross, and follow me." Minuna ng sinabing kasakitan ng Ginoo. Amen. Kabaligtaran kaya kayong talasawa, gustong tinuki ka kanako, paligayan da ka. Purmero paligayan, kaiba't pamagdusa. Pero Jesus, pamagdusa, kasakitan pa mo, sinabi ng makapauna, karening tutuki kayo. Makapaunaya po yung kasakitan, carry your cross every day. Pero iting kasakitan, mumuliyang kanwanan. So ini po, nano yung kabaldugan na ning pamanaliwan ng askening Ginoo. At inya pong sinabing ginuta mo, may katatlo na sinabi, dumalan niyang kasakitan ing anak ning tao, patende, dapat king kalungaldo, subliyang miye. May katatlo na po sinabi ito. Anyang damdaman daring alagad, may sira lalub. Nga ng San Pedro, Ginoo na paintulot ng Diyos kaya kayan. Anyang sinabi na ita kang Jesus, nanong sinabi ng Jesus, dumayo ka kanako, Satanas. Uling ingisipan mo, eking Diyos, nun eking tao. Pakamalang kong kapatid, manibat kanita, may akading alagad na ning ginuta mo, may sira no lub, makanya niya pala yung tutukyan tamo, dumalan niya palang kasakitan, patende. Dapat ere po masyadong dindamitang subliyang niye. Anya pinking karelang pang-discourage. Jesus, tikino ringatlo ng alagad kim bundok na ning Tabor. At ketang bundok kay ita, minaliwaya aske. Nano pong sinabi na king ebanghelyo, nga na, ing lupa na maslagyang anti ngaldo, at ing imala na megin masalaya anting sala. The transfiguration of Jesus, pepakit na po ing kayang tagumpe, pepakit ning kayang kadyosan, uling migsalitaya ingid pa, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Jesus is the Son of God. God the Father sent His Son to save us. But in saving us, He must suffer and die on the cross before His glorification. So kasakitan pa mo, bayo puing tagumpe. Pepakit ng Jesus ing tunay ng kabilyan, the triumph, the victory, and the glorification of Jesus, bayon kayang tagumpe, kasakitan pa mo, inyapin, minaliwaya puwaske. Oy ning kabaldugan na ning pamanaliwanas kening Ginoo, antina mong sasabyan tutupin, dumalan kong kasakitan, pero kay ba't na ning kasakitan, di na dumalan kong kasakitan para kaya kayo, karin ko magtagumpe. Tandanan tamo po yung tagumpe, magumpisa king kasakitan. Amen? Magumpisa king kasakitan ng tagumpe. Nya pa niya ko pong sasabihan ka rin magpari, ang po rin kakasal, nung ngayburing kasakitan niya ko magyasawa. Nung ngayburing kasakitan niya ko magpari,
Uling makakayabeya po ing kasakitan king tagumpe. Nya paka-stress miya po ing kasakitan. Alang mayan king kaligtasan. There is no shortcut to salvation. There is no shortcut to holiness. There is only one way to salvation, to holiness. It is the way of Jesus, the way of the cross, the way of suffering. Anyapin po yung papunta king banwa, karin ing dalan nga na, dalan niyang maskup. Dapat itang ing perdition, ing papunta, king kasiran, malwalasing dalan. O itapun, nya, eko po tatakot king kasakitan. Ita mo makanyan mo na naman. Nung i-Kristo, dinala niyang kasakitan, kaibat na ning kasakitan, meteya, dapat migtagumpeya, makanyan mo na po kaya katamo. Nya na nung kabaldugan na ning transfiguration of Jesus, itamong po dumalantamo mo na naman kasakitan. Dumalantang kasakitan niya, nung ako daralang kasakitan, alang-alang kang Kristo, you are not on the right path. Nano na atatandanan niya po ing ebanghelyo, ing metong karing talimhagan niyang milabas sa Domingo, inyang ikit ni ing kayamanan, when he found the pearl and that hidden treasure buried on the ground, may koya, pisalina nga gana-gana, gana-gana pisalina, bangkanita, akwa niya itang pibanjan, in following Jesus, ating kang ilako king biyemo. Puwatang ikit me ing tunay pibanjan ing Diyos, ang tunay na kayamanan natin ay ang Diyos. Ang Diyos. Kaya ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian upang mapasa kanya ang tunay na kayamanan. Ganon din po tayo, itang mo muna naman atin tamong gulutan. Every disciple is called to undergo suffering and death in order to obtain glory and salvation. Kutang, nano na pong gilutan nyo king biye, nga ko kaya kayo. Para king nga pong Ginoo, nano na yung gilutan nyo. At nano na mo yung pekamasakit diling depatan nyo para kang Kristo. So nano yung gilutan nyo, alang-alang kang Kristo. At nano na yung pekamasakit, pekamasakit, ampong masakit, agilutan nyo, alang-alang kang Kristo. Nano na po, So, transfiguration of Jesus, pamanaliwang anyo. O lawenyo, dati meka deko po si Simba, ngeni si Simba na kayo, manaliwan ako anyo. Dati, very proud kayo. There is arrogance and pride. But now, because God called you to listen to His Word and to receive in Holy Communion, there is renewal and transformation in your life. There is transfiguration. Dati mayabang kayo. Ngeni, ikit mula kapalang pagmayabang ang giyang pang biyasa kang giyang pang nukanti kakuwalta, manaliwa ka anyo. Dati, matamad ka keng kasalpantayanan. Ngeni meging masipag ka, manaliwa ka anyo. Po? Dati makasarili ka, ngeni mag-share ka karing kapara mong tao, manaliwa ka anyo.
Dati, kasusuyo king ngapong Ginoo. Dati, matamad ka, kabisang sumuyo king parokya mo. Ngeni susuyo ka, ngening susuyo na ka, manaliwa ka anyo. Ngeni pa po, manaliwatan anyo. Dati ka man mga di ngeni mapangadi ka, manaliwa ka anyo. So magumpisa tamo po niya, ito istong minaliwata anyo, tinggap mo po yung kasakitan, susuyo ka, ngeni, dati, ditak mong problema, makabusangot na ka. Dati, ditak mong kasakitan, makabusangot na ka. Dapat ngening may kirandam ka kingamam ng Diyos at tinggap mo ni Jesus. Ing kasakitan, iyeng misasakitan ke ka. Manaliwakan niyo. Dati, mamroblema ka. Botang mamroblema ka, ginuo ko, bala mo, Biyernes Santo, dapat ngeni ing problema, yung mamroblema kaya ka, buri ng sabihan, maniliwanakan niyo. Because God is more powerful than all the problems that we have in this life. God is more powerful. Piyaben mongan ding kasakitan, ding problema ketiking yato, mayupayaya pamuri ng Diyos. O itapuing tandanan tamo. Nya po tang daralang kang kasakitan, dakal ka problema king biye, temporary mo yan, mas mayupayaya in Diyos. Po tang akit mo ita, mamaliwa ka anyo. Never regret any day in your life. Never regret any day in your life. Bad days give us experience. Worse days give us lessons in life, not failure. Good days give us happiness, and best days give us memories. Never regret any day in our life. At ilangan babiya lesson din po, there is no such word as failure. We just learn a lesson in life. Potang daralang kang kasakitan, o yan, metong iya, may lalawanting failure. It is an experience. It is a lesson in life. Tandanan tamo po, mas mayupayaya in Diyos. Kesa karing ganaganang problema king biye. Kesa karing ganaganang kasakitan king biye. Teach your children how to love, but teach them also how to suffer. Amen. Teach your children how to love. Yes, how to love. Love one another as I have loved you. But teach them also how to make sacrifices, how to suffer in life. Just like Jesus, He suffered so much for our sins, and He died for our sins. But He did not remain in the tomb. He rose from the dead. A glorified Jesus, a glorified God. O yan po kung tatakot kayong kasakitan, kailangan ng kasakitan yung may takutan kaya kayo. Putangat yung Diyos kaya ka. Pero ating kasakitan po, ating problema, ating kasakitan king biye, mamako yan. As long as there are sins committed by us, there will be suffering here on earth. Pero ay Jesus, may nagumpene. Magtagumpeta mo muna naman. Remember this, my dear brothers and sisters. Jesus triumphed and He was victorious. Magtagumpene Jesus, magtagumpeta mo muna naman. At potang niyang isipan tamo ini, manaliwata mo aske. Amen.
Ipasiyag tamo po ngening kakatamong kasalpantayanan, itamongan po sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yatu, at kang Kristong anakabugtong aginutam, pengagli King upaya ning Banal Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, paypaytas siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampong menga mate, sasalpantaya ko King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamasamakding Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Bie Alananga. Amen. Pakamalan kong kapatid, kaniting okasyoning maligayang kapag masusyan, marapta king kakatang kapatid di Jesus, at adwanta kayo, ing yadiwa na katamo aske, nga tamong manalangin kayo, Ginong Jesus, iyaliwa mo ke aske. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Para kang Papa Francisco at din sablang obispo, ipagkalubmong ibayo aske ing panlubdang pangataw, bangketa king karelang pangataw, at tuklasan mi ing kekang pangadiyos, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Para king pakamalan ming labwad, ibiye mo sa kami ing tetagan bibayo, king tutunang matsurang aske pinansyal, politikal at panlipunan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Para ka ring sablang tao, ipagkalubmong ibayo mo aske ring kekeng bie, anti mo ing depatan mo kari Maria Magdalena, Mateo at Sakeo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Para ka ring sablang malungkot, ipagkalubmong mabiyasa keng mirake pante-pante, karing sablang maya pabage, lelangan mo. Bangding sablang lupa, magbayo la aske, king tula, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Para kaya katang makatipon keti, ing dibinong amano at ing lubos mayupayang Eucharistia, baywano saring puso at lupabi, bang parati miyang apakit, ing dibino mong figura, karing paraming tao, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Ngeni po adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Ipagkaloob mo, O Ginoo, ing ibayo mo ke aske, anti mo rin din kekeng bie, ading kekeng kilos, banketa agyaman ketiking yatu, at tuklasan da ka, at akawangis, ikang mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen.
kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, ikpang mayupaing tutu. Tanggapan sana ning Ginoy ting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakatami kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang kapamilataning pamanaliwanas kening kekanganak. Pabagbanalan mo reting kekeng ayin at kapamilataning maslag ng ligaya. Ikabos mo kami karing kekeng kasalanan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya ke kayo. At kekan timo, Iyat nayo ring pusoyo. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutom. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratiet numan karin. O ikpa Diyos king alananggat lubos mayupaya. Kapamilataning Jesucristong Ginumi. Pepakit mo, pepakit na yung kayang ligaya, karingalagad, banpasik na nga nulub, marap king iskandalo ning krus. Ing ligaya na sinlak king metong akatawan, akalupa ring kaya kami. Banipakit na king ing Santa Iglesia, akatawan ng Kristo, misaneldo, mirakayanan niya king kayang ligaya. King kekeng alang kayang gana na tula, pakablas miketi king yatu ing dalit ding anghel karin banwa, kabang pupurian dakang alang tuknang ing kekang ligaya at ngaming kakanta. Kapin banal o ikpa, ikayang panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan, at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lugking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyane karing kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan at kanan ye, iti kanakong katawan, ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan minumko kan iti,
Iting kalising kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalambatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, in Santa Iglesia mong makalaganap king meto iyato, bamiganap yaking lugod, kambenang Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na, di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, at ding sablang diakono. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawanat manenayang subling miye, at ding sablang miyam na biye. Tanggapan mo sana king maligayang arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabyan ng Maria, ing Birhen induning Diyos, tambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, ikpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dapat parangalan manggaman king alanangga. Abe, may kakapatid, metong nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin na tiro na ning ginutamo.
Pinangabos mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan king panyatan ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Kristo as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik din kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka at timuri. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan. Oning Ginotang Jesucristo, ing makaibye tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan, tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat ikasmay nga mano mo at kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan la puring CJ si Joasharets, nung nuka rin tamo po maglinya. Baydahan niya pa rin po at ala na pa pong sasabing Amen. Salamat po.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, bilalag mo ing tunay ng ningning Kristo, king ligaya ning kayang pamanaliwa aske. Mananunasan ang ing pamangan at tatanggapan ming iba't banwa, alilana ke king kayang wangis. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginome. Amen. Luklo kayo po sagli for some announcement po. Mamunang daily raffle for a cause. Join the quarterly raffle for a cause and help in the restoration of Bisamban Maragul. First quarter raffle for a cause will run from July 8, 2023 to September 30, 2023. Buy your tickets now. One big prize, winner takes all. 100 pesos only. And tickets are available at the admin and ministerial office and every Sunday at the parish patio. So kalwalyo po rin ang bisang limos para kayang Bisamban at tamang raffle. Kadwa po call for donations, Social Action Center of Pampanga. For the families who are adversely affected by the habagat aggravated by Typhoon Egay, ways to donate, you may drop your cash donations directly at the Sakop ground. Sakop, ibig sabihin Social Action Center of Pampanga, Maybis, City of San Fernando, Pampanga, or deposit them to the following accounts: online banking, Metrobank, PNB, BPI, BDO, GCash. O ini po ing number 0977-142-2169, care of Father Justin. For more details, please visit our official Facebook page, Holy Rosary Parish, Bisamban, Maragul. Pangatlo po, San Roque Chapel, Novena and Fiesta Schedules. Meron pong Novena Masses sa San Roque, Kutkut Chapel on August 7 to 15 sa ganap na alas 6 po ng gabi. Ang kanilang kapistahan ni San Roque ay August 16. Sa August 16, araw ng Miyerkules, ang mga misa sa San Roque Chapel ay 7 a.m., 9 a.m. at 5 p.m. Ganon din po ang fundraising sale at the patio. So muli po, the Transfiguration of Jesus na minaliway aske, buri ng sabihan, pepakid na po yung kayang tagumpe. King bayo ing tagumpe, kasakitan pangumo. Eko po tatakot kayang kasakitan. Kailangan ng kasakitan yung mitakutan kaya katamong temporary mo po yung kasakitan. At po tang daralantang kasakitan, thank you Lord, dinakya mo yung kasakitan mo kaya kami. Neng misan po, naning sasabihan tamo, dagdagan mo yung kaya kaming sweldo, increase our wage, increase our strength. Dagdagan mo yung kaya kaming sweldo, dagdagan mo, increase our profit. Pero tina pong mga di kaya kayo, increase our suffering. Tina pong mga ding makanyan, increase my height, itas mo ko po height. Dagdagan mo yung sweldo ko, dagdagan mo yung panakitan ko. Pero tinang mga di kaya katamo Ginoo, dagdagan mo yung kasakitan ko king biye. Ala po. Puro dagdag para pansarili. Pero dagdagan mo yung kasakitan me, ala pong mga ding makanyan. Dagdagan mo po yung kanakong obra, maging aktibo ko sana king kanakong parokya. No karing koman po parokya, mag-serve kayo.
Bakit di tak lang mag-serve? Kasi ating kasakitan O yan po mag-serve tamo Sana dagdagan tamo yung pamag-serve tamo king po Ginoo. Kaya kayo nga po, dakala salamat. Talakad tamo para king final blessing. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, Auntie Maureen. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at din kaya kayong pamilya. Ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daune umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.